Ladon kejeng syak kelia une orang lekai jonggari England uta udai Declan Rice kejeng geli kalong ka free kick ka tam ha Champion League kadai ka free kick jong pi persya ka Real Madrid lane kadai ka free kick jong Lionel Messi persya ka Liverpool haus nem arjar ka pra kublai piki parlok persetan nonton page bat badan kersan nak por subhaban share bat like bat subscribe ke channel Declan Rice ubadai orang lekai jongko klub Arsenal bat ubadai ru orang lekai jongkari England ula jawab kumne jagana ke jinggeli ula ong don ka weir ke gol ke balak bani nujor bat ke gol bala tep da Lionel Messi percaya ke Liverpool kata ke gol kalong ke ba ban klet haba pet tiga bol bakal kiu nak kejar jong Lionel Messi pisu kumba pitip ila kalenti sega gol dalade klembuar klemlat mereka at kabaduna bahaya kaba ban tembud biang jaga nek free kick jong Declan Rice ula ong ba hakato ke bol nang long tang onong lekai bersamlah ubang abut bat ngalasul ngok banyo iya ketika free kick bat mentaman ke por bangatep gol ngaken mau kumno Lionel Messi penlong ngejing tep gol Declan Rice ula keren kudru da ka ong pangadai unong but jong Lionel Messi namar udai ba lapen long yang ngi ben iti ke football agar kom ke per kremla bane site ba Lionel Messi ulong sisa uba krautam hak history hak football namar ke ke ba ulale teu reda ke jing aimen sim iki weiru kirang kay football hamadan kublai si bun babila pendut puara ke channel jangan pada ngasih pada gawe per video.